фирдавси бобоҷон аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргашт. дар вазъияти коронавирус роҳҳо ки баста шуданд дигар ба Россия рафта натавонист. ӯ коре пайдо карда ризқи рӯзӣ пайдо мекунад. ин навбат хиш мерезад. дар як рӯз ба қадри 65 сомонӣ пул кор мекунад. мегӯяд ки дар Россия аз ин зиёд 1000 то 2000 рубл пул кор мекард. амҷадан буҷим мешавкам камне ки бо хай усунтар буре усумрай бе ягон камчта буд мекини ям хай мекини ки зиндаги та пеш мебари ягон камчта буд камент. дар вазъияти COVID-19 бисёр муҳоҷирони меҳнатие ки аз давлати Россия ба ватан баргаштанд ба корҳои сохтмонӣ машғул мебошанд. Рамазон Шарофиддинов яке аз он муҳоҷирон аст. ин хонаро бо хоҳиши дӯсташ барои ӯ месозад. соҳиби манзил дар Федератсияи Россия дар муҳоҷирати меҳнатӣ аст. барои сохтмони хонааш ӯ аз он ҷо ба Рамазон пул мефиристонад. агар пул нафиристад сохтмони хона нотамом мемонад. ин хонаи сохтасе хона як бародара шиносая михел хай ӯ худаш дар Федератсияи Россия ба мо воситаи банкҳо ба мо пулрӯӣ мекунад мо корҳои ӯро пеш бурдистем. уман муҳоҷират чӣ хеле айнигои шумо Рамазон? муҳоҷират хай чӣ хел бугӯм хай қин ай ватан дур ай падару модар аз зан фарзанд дур хай ватан бо дигар ватан хай коршам ба ҳар ҳол камтар бошад сумшам камтар бошад дар пеши падар модар зан фарзанд ҳама дар пеш дай мақсад нисбат ба Федератсияи Россия азобш камтар аст. пул хай фарқ мекунад ки дар ватани худмон хай камтар кор кунем хай дар уҷа бо 2 баробар 3 баробар мақсад дар иҷа агар як рӯза 100 сомон кор кунем дар уҷа 300 сомон то 400 сомони худмона кор кардан мумкин аст. на ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ мисли Рамазон ва Фирдавс дар ватан кор меёбанд. чунин нафарон шуморашон бисёр ҳастанд. барои пайдо кардани кор онҳо роҳи марди корбозорро пеш мегиранд. дар маркази ноҳияи восеи шаҳраки Улбуг назди бозор ин ҷои серодам марди корбозор аст. ин одамон корҷӯянда ҳастанд. дар ин ҷо бо Сафар Саидов вохӯрдем. Сафар аз ноҳияи Кӯлоб аст. то баста шудани роҳҳо ба сифати муҳоҷири меҳнатӣ ба Федератсияи Россия рафту омад дошт. акнун ки роҳҳо баста шуданд ӯ рӯ ба марди корбозор кардааст. Россия мерафтем хай бози хай ра маҳкам кор нест хай ам қаилай чӣ мекунӣ як кор бор мекунӣ амҷада ягон сумеи ами вилай руста мебарӣ дига ягон чӣ нест. дар марди корбозор корҷӯяндагон аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ҳастанд. ҳар як нафаре ба ин ҷо омада саргузашти худро дорад. он ҷолибу ба кас таъсирбахш аст. дар Москва чанд сола мерам миём кор мекунем хай азобай уҷа амаки хай мерем кор мекунем ҳамаи ҷода ҳами кора ҳамин акам перор ҳам соли гузашта рафт касали шидома хай давлени зад чӣ кард хай навози хонада касалай маибай 2 та фарзанд дорам хай воз ягон кор кар наметонам хай маибай хай чанд ҷо омадем гуфтем ки хай рафтем ки бигем ба амира пенсада бубуровем. яъне шумо мақсад доред ки пенсия бубурояд? о пенсия бубурояд ки хай ҳама одама маблағ надорад хонада ма як хидм кор мекунам як хидм кор мекунам ҳам оилаи хидмам мехӯронам ҳам оилаи акамам. намҷада рӯзишта 10 сум биёвем амҷа колхоз Миралӣ Мамадалӣ мерем мием 5 сум расход мекунем мерем хай амҷа 10 сум биёвем 20 сум биёвем ҳами раҳпулӣ мекунем мондагиш ягон роғана ягон чӣ мехаряд ки дига хеле қатъи зиндагӣ нест хай зиндагӣ вазмина ҳамада вазмина хай марди корбозор расмӣ нест. одамоне ки ин ҷо меоянд аз ҷониби шуъбаи агенти меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба қайд гирифта нашуданд. ҳар як нафари ин ҷо омада такя ба худо дорад ки кор ёбад. сафар аз пагоҳӣ барвақт ин ҷо интизор аст. қариби нисфи рӯзи корфармо пайдо нашуд. ба ҳамин рӯз монанд бисёр рӯзҳо бенатиҷа мегузаранд. бози хай намҷа ягон ҷо агар бишава кор мекунем нашава ҳичи бо ҳам хона мерем бо ҳам кор бори хонара мекунем бо ягон часка бошам ҳавлира бо қибул мекунем ягон чиз мекунем дига ҳичи чикор мекунӣ дига. оилатон калон накард? оилам ба шукрона худо хидм зада 4 нафар дига талаба дорам ҳастем ям 6 нафарим бо дар оила. зиндагиро чӣ хел пеш мебарем? зиндагиро хай ҳамид мебарем ҳамид кама беша шукрона мекунем дига чикор кунем. ҳисоб надора ин ҷо намешавад сарми обед як бор навбат мерасад тамом.
قسم دیگری نفرانی که از مهاجرت مهنتی برگشتند ماشین دارند راه مسافرکشانی را پیشه کردند. در ناحیه واسه این نقطه سمت شهرک یلبوگ دهه صلح‌آباد است. در این دوره با جای 6 تاکسی موجود بوده 15 تاکسی زیاد گشته است. رفت آمد این ماشین ها راه را تنگ کرده برای مسافران مشکلی ایجاد کرده است. یک مشکلی جدی امروز روبروی جامعه شهروندی هست، یعنی به جای کار موندن خوب بود سر این قضیه مقامداران اندیشه میکردند و بیشتر جایهای کار تأسیس میدادند و اون کارخانه و کارگاه‌های خرد و میانه بنیاد میساختند. از وضع بازار مهنت در شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه واسه به ما اطلاع دادند. در وضعیتی که مجرمان مهنتی از خارج کشور و وطن برگشتند، وضع بازار مهنت در ناحیه واسه باز هم مرکب‌تر گشته است. کورس‌های کوتاه‌مدت کسب آموزی ما داشتیم موافق برنامه از ماه مای سر کردگی تا 22 ایول بنابر سبب همین کسلی صورتی کووید 19 کورس‌ها قطع کرده شدن موقتا که این قریب 2 ماه به فعالیت موندن که اینا میتونستن در دوام این 2 ماه صاحب کسب هنر میشدن و کارهای خانگی و در دکان‌های دوزندگی وابسته به کسب هنرشون صاحب جای کار میشدن فعالیت میکردن. باز یک تاثیر دیگرش همین که شماره مراجعت مهاجران مهنتی نسبت سال گذشته زیادتر شدگی است، بنابر سبب که با فدراسیون روسیه و دیگر کشورهای خارجی با مهاجرت مهنتی رفتن نتونستند. از اون سبب که سرحدها محکم کرده بودن، از این سبب تاثیر رسیدگی از مراجعت اینها زیاد شد برای جای کار. بنابر همین سبب ها شماره بیکارها نسبت سالی گذشته همین دوره سال گذشته کمتر زیاد شده. مهاجرت مهنتی و وضع بازار مهنت در وضعیت کووید 19 این موضوع بود که در نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه واسه خبرنگاران با آن توجه نمودند. در این خصوص نقطه نظری رهبریت ناحیه واسه چنین است. در حقیقت وزیر ما نوبتی منابع میومده خطی مهاجرو را باید داریم چند تا که مهاجری که از خارجی کشور به ناحیه میاد ما نقشه چرابی مقام اجرایی حکومت دولتی است. پیش از ما رو در شغل اول با قید میگیریم. در اونجا یک بار کمک هم هست، هم کمک پولی میتیم و با سطح کسبیتشون اگر دانشگاه‌های عالی مملکت ختم کرده باشد ما واحدهای خالی کاری داریم. در تشکیلات و مؤسسات جماعت ما با طور آزمون را پیشنهاد میکنیم اگر جوانو باشند حتما برای کسب آموزی به لیسه کسبی تکنیکی نویا من پیشنهاد میکنم برای کسب آموزی و با تکرار شاید میگم که اگر سطح کسبیتشون ساختمانچی باشد در نویا زیاده از 20 کارخانه ساختمانی است که ما میتونیم در هم کارخانه ساختمانی اون را جلب کنیم. بسیاری همون مهاجرای مهنتی بسیار با سهامداری خواجگی و دهقانی هستند، زمین دارند. سطح ایشون در دیواتو رفتن مسئله زمینی خواجگی دهقانیشون خطی کار میکنه. فردوس و رمضان مقصد دارند که با کشاده شدن راهها به مهاجرت مهنتی به روسیه میروند، اما سفر باشد مقصدش دیگر است. مشکلات های مهاجرت به دلش زده است. او بسیار میخواهد که در وطنش جای کار داشته باشد.